Ndabashimiye ko muri kutwumva. Twese dukunda ubuzima bwacu. Twatanga ibyo dufite kugira ngo tube ubuzima bwuzuye buzira umuze. Ni mpamvu twabazana icyizere cy'ubuzima riherereye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Rilima. Mu ndwara tuvura n'izi zikurikira: kugira umuvuduko, kubabara umutwe, amibe ndetse no kugira igifu gikakurya cyane, ya mitsi ku basaza ndetse n'abakecuru. Ibi ntibikiri ikibazo. B'abadamu babura ububobere cyangwa badafite amavangingo, ntabwo bikihangayikishije cyane kubera ko dufite umuvuzi gakondo wabigize umwuga. Nkaho bidahagije kuri ba bagabo nabo twabatekerejeho. Waba warabaswe no kwikinisha cyangwa amibe yarakuzengereje igatuma ucika intege mu mibonano mpuzabitsina, ibi ntibiguhangayikishe. Dufite imiti y'ibimera igukoraho rikaka kandi irizewe, yamaze kuba ubukombe mu Rwanda ndetse n'imahanga. Ukuri guhari ni uko aho waba uherereye hose iyi miti kugeraho kandi ku giciro kimwe cy'imineke. Ntabwo bigihangayikishije. None ukurikije bike muri byinshi tumaze kuvuga aka kanya, urabura iki ukomezanye natwe? Nimero zacu ni izi ngizi, udukeneye waduhamagaraho tukakugezaho imiti ako kanya, nta kiguzi bigusabe cyangwa umwanya munini cyane. Nimero zacu ni izi zikurikira: 07 43 72 44 39. Naho bidahagije wanatwandikira ku mbuga zacu kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse na YouTube. Icyizere cy'ubuzima riherereye mu karere ka Bugesera. None urabura iki ngo wirukireyo? Nitwa Emi Nsengiyumva, ndabashimiye.